Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam na nagpailinga di tinagan a Vicky, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda best friend ko, kat iso ti kanayon akad kadwak. Ngam itijak ammo arason, nagbaliw ti amin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vicky dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige kit din, friend. Gatanga mo day ta abistida. Nagpintas. Tapno adda usaram no ag civilian tayo. Sigurado ka abagay ko, friend? Katuan mat. Amangan mat no saan ko abagay. Nakutungak ngamin. Amangan no ibagada a walking stick. Ah? Kitamot ato'y pamagik. Nakakutkutungak. Ay nasaan mat, friend? Katamtaman laang day ta pamagim. Saan ka nakutong? Kan saan ka mat analukmag? Ala, gatangak nga rudan day ti abistida. Wan, friend. Patyanak. Di kanto agbabawi anang gatang iti dayta. Di mo kit di pinaturog ni Belen ditoy. Rabiin, nagawit pa lang. Di na nga rod kayat, manong. Anyat orasan? Alas 9. Agawit gaya, inuray na pala ti agalas 9. Saan mat nga rod ang napupuutan ti oras, manong? Na-enjoy mi mat tan tinagis istorya. Adong amin tinagsaritaan mi. Uwin nga rod, saan amay ibos ti tupi kuyo? Kasta talaga ti aggayem, manong. Saan amay ibusan iti istoryaan? Saan akas kada kayo alalaki? Asa kay laag istorya no makainom kayon. Inraman mo manan ti inom ading ko. Kat agpay sumat. Alawanan. Maturog ka na, tanim masapa ka pa inton bigat. Ay, wan ganon. Masapak man gaya man inton bigat. Friend, nakita mo ka di dyan lalaki ang naka-blue? Saan, friend? Apay ka di? Day dyan nga ta di bagbagada kabarbaro ang maintenance tayo. Wan nga ta, friend. Ni, day taman nila ni. Iso ti pagdamagam. Ay, huwag nga agpahiso. Lani, nakita mo ka di dyan lalaki itay ang naka-blue? Apay, crush mo? Ha? Sana. Damdamagak lang. Tap na mo. Ngam ni, nag-blush ka mat. Agtal na kayo manadwa. Ala, wanan. Nagagatmat, jay barbaro a maintenance tayo. Apay, nakalangan mon. Wen, da kami tinaglanglang anangan edi kalman. Kat edi pa nagawi doon, di magas kami jay beer house. Ay, nasayaat mo't kit di Tapno saan mo't nga agmay-maysa. Tapno saan ama ikawa. Wen nga road. Madlaw ko kat. Naanos. Kan nataar. Wen, naanos. Kan madlaw ang napakumbaba. Pagaw-awidan na ngay gayam. Ijay mo't lang building a kaabay ti boarding mi. Anya ka di itayan tinagan na. Jetro. Ayun gaya. Uy, interesado. Damag-adamag. Uy, agtal na kayo man. Ita lang amin nga agsasaruno ti damag mo, maipapan iti lalaki. Kadyak nga rod am-am mo, di agdamag ha. Ha? Ala, wanan. Di kan agpalawag pa eh. Ma'am, mabitlaeng. Apay ka di, sir. Ado ti awit yo. Tulungan kayo na mga awit. Ha? No, okay lang kada kayo, ma'am. Sige man nga rod, sir. Agyaman na ka.
Ay na, nagadudag iti awit yo, ma'am. Nakadado pa papel. Laptop kan dumapay. Ay, uwan nga rod, sir. Ay, saan mat ngamin analpas idikalman ti report mi? Iso nga inyawid kun taintuloy ko iti balay. Ay, hanyan ngagpaiso. Tapati balay, may nayo na napagupisinaan. Uwan nga rod, sir. Ang ano sanlat na Anya nga rod, kat masapol mat amanggad. Tapno adda pangalaan iti igatang iti masapsapol. When matkit di, ma'am. Ngam, di na ko nawagan iti sir. No adata iti ruar. Jetro latan. O sige, naday tati kayat mo. Kasta ka mat. Oray din akong awagan iti ma'am. Vicky latan. Ala, matungpal, Vicky. Oh, apaya kita andak iti kasta, Ronnie, Lani. Awan, Vicky. Anya nga awan, kat no sa bali ta isam yo. Kaslad na kayat na nga ipasimudaag. Ha? Kwa. Maayatan kami laang itinakita mi. Nakita yung nga anya. Di pa nagkuyog yung ni Jitro. Anya? Wen nga rod. Agbagay kayo matgayam adwa. Agtal na kayo man kita. Naggidan kami laang. Gaputa tinulungan na kanangawit kadagiti papel kan laptop ko. Alawanan, Vicky. Ngamrog-rugi na daytan. Basta. Awan ti sabali akay papanan ti panagkuyog mi adwa. Anya ti ko na, friend. Ar-arman na ka ni Jetro? One friend. Nagpartak matan? Ha? Kat, anya ti plano? Song batam ka di? Jak pa'y amo, friend. Tingi-tingi pa'y anaimbag tirik na no kasano. Ayawan tanarigat ti mailawlawan. Mga nagbabawi kan to. Iso nga rod ako na nga adalak pa'y nga umuna tirik na. Wen friend, tanarigat ti mailawan. Lani, adaman damagak. Anya day jay. Nababaak ka di unay a klase ti babae. Ha? Apay akastamot ton ti damdamagam. Kinapudno na. Inaklon kun ti panagayat ni Jetro. Ngam idinaamon ni Belen. Kuna na nga apagbiit laeng ti panagaram na. Kat inaklon kun adagos. Ay, di mon ikan kano day tang imbagana. Tinapatag, mayat ti relasyon nyo ka ni Jetro. Agin innayat kayo. Sa bagay. Wen, Vicky. Iso adi mon pakariribukan day ta. Aywanan nyo kiti ti relasyon nyo adwa. Wala ni. Katagyaman na ka. Saan nga taan napartak ngagpaiso ti amin? Napartak man wano saan, awan anyaman na dayta. Takas iti nakunak, tinapatag, mayat ti relasyon nyo adwa. Friend, sumurot ta kadalan inton bigat. Sa dino, Ag-swimming da ka no. Isa mo pantamat. mayat ko ngam, uray da kayo pailaang. Ni, apay ngay. Di mo kaya tiag-relax? Kayat ko, ngam, saan pa'y nga ita? Sumurot takit din. Amangan nyo italaang dayto Mapayag tumanan. Inton maminsan ton, Vicky. Aglabaak ngamin inton bigat. Kat numalpas, aglinisak. Ay, sige nga rod, friend. Adumot gayam ngagpaiso ti aramidam. Sige, inton sumarunun tulatan. Wen pakaamuan nakto, inton addamanen outing tayo. Kasla ka na yun anaunag ti pampanunutem, Vicky. Apay ka di? Awan, Jetro. Okay ka kadilaeng? Wan, di nakpakadanagan. Jack makaid na no kasta ka. Apay, agbababawi ka anangaklon kanyak? Ni, saan? Apay ko mga agbabawi at kat ay-ayatan ka unay-unay. Apay nga roda kasta ka. Pampanunutak lang amin di ibagbagada.
Asinungbatan ka kano adagos. Kat nabiit tapay anagamam mo. Anya? Pasensya kan Ala, bayamon dagita. Kasta talaga dagiti tao. Adda nga dati may bagada. Sa bagay. When Vicky, di ka pa apekto kadakwada. Tinapateg, naragsakta, ken agin inayat ta. Jetro. Iwaksi mo day iti panunot mo. Ay, pagsaritaan taman kit diti may papan iti panagkalaysata. Apay ka da kas dati gayam mo ading ko. Apay ka di manong. Ibagbaga na kanong arod nga awan prinsipyo. Nalaka ka kanong agwan no dagaram kan ka. Anya. Apay, ada dayo na kinawatan? Awan mat manong. Kan nagtungtong kami mat idi na minsan. Batlagayam. Sigurado ka kadi? Ani Belen tinaggapuan day taasaw. Imposible mat nga agparparbo dagiti ko kumpare. Isong harod adi na magdakanyak no nabayag kayon anagayan ayat ka ni Jetro. Jak mo manong. Jak maawatan no apay akas tatimbaga tigayang ko. Di mo panunutan dayta. Di mo manan ngamin pampanunutan tapno di ka ma-stress. Laglagi pam. Umadanin ti pa nagkalay sayo. Kung naglagit din magpatingga ka iti araw pa, Vicky. Ngamdakkel ti panagyaman ko. Gaputan na patganti kararag ko as sikati agbalin nga asawa. Kasta ak may Jetro. Nalaos tiragsak ko. Nagasatak. Gaputa si ka tinagbalin nga asawa. Sabay ko matawan ti agbaliw kada taadwa bakit. Ikarik day tanakay. Tapno agnanayon ti kinaragsak taadwa. Wen bakit? Namnamaamat. Umasidagan daroni, kan lani. Nagmayat ti isang daan. Ay na, basta dagita adwa. Happy wedding, Jetro, Vicky. Congratulations! Saan kayo na single? Bindisyonan na kayo ni Apo Diyos. Agyaman kami unay. Gapo iti saan nga agsarday apan ang suportayo kada kami. Oo, apay nga adiyo kadwa ni Belen. Ayan na. Adda iti ayan dagiti daduma akaopisinaan tayo. Agsasarita da. Mano abulanan tinapalabas. Ngam talaga alikliklikan nak ni Belen lakay. Apay nga ta? Jak nga rod mo. Awan mat ti malagip ko ngay naramid ko asaan anasaya at kan ko na. Kasaritam ti gayem mo tapno maamuam no apay. Amangan met no adda ti saan na nagustuhan ngay naramid mo. Sige lakay, kasaritak to. Jak kaya't nagnanayo na kasto Wala bakit? Saan arumbang nga ginginura kayo kat aggayem kayo? No apay nga minakasta Ala, kasaritam pa'y nga umuna ti gayem mo. Tapno maamuam no apay. Friend, pasensya kan no inasitgan kalatan dito Vicky? Amo ka di mo kaya ti masinga. Yang bayat abo may bayag. Jak may bturan ti marikrik na. Anya ti kayat mo asawan? Nadlaw ko alikliklikan na. Jak amo no apay. Iso ama sa irak unay. Adda ka din naaramid ko kan ka di mo nagustuhan? Awan, Vicky. Anya kumangay. Kan, saan mo't anasakit tinakam ko kan ka? Ngamapay nga rod akas law madadayo ka kanyak, friend. Panagrik na kat adda basol ko kan ka. Awan basol mo kanyak, Vicky. Siyak ti rumbang nga agkid daw iti pamakawan. Ha? Kinapudno na. Mabainak unay kan ka, Vicky. Gaputa kinapudno na. Agayatak ka ni Jetro. Anya? Wan. Iso akas jeti sa okididamo. Taamangan ko nak numadismaya ka.
Ken aklunak. Nasakita na kiti husto. Iso adi kay unay pagan ano idi. Belen, Ngem idi agangay. Nakariknak iti bain. Gaputa makitak ti kinaragsak yu iti asawam. Iso adi ka unay pampansinan. Gapu iti bain ko. ay na, friend. Jaklay ang pagarum akas tagayam. Di ka madanagan. Gaputa saan anasakit tinakom ko kan ka. Maawatan ka. Agyaman ak unay. Gaputa man nakaawat ka. Un friend, kitsapay lang kung mata din akong ad-adaywan. Kan ikarkaranag ko. Asapay ko matadumtang to ti lalaki, apara kan ka. Kalpasan ti panagsarita mi iti gayem ko, nalag-anen ti riknak, gaputa na amwak no apay akas jaye ti impakpakita na. Sanak mata nagimulay ti sakit tinakam, isu ana isublimot lang ti sigod alinnangan mi. Ket isu pa yan ti ninang ti inauna nga anak mi. Alakastan katagyaman ak unay, to'y pagayam mo, Vicky. Vicky pagayam ko, nasaya at met, tanaibaga ti gayem mo ti makagapo iti panagbaliw na. Kat husto launay ti inaramid mo, asaan ka nagimula iti sakit tinakam. Kat naisubli, ti kinasinged yo iti tunggal maysa. Ala, ituloy yo, tinasaya at apanaggagayem yo. Wano papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vicky, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.